Građanke i građani Bosne i Hercegovine, sutra 2. septembra službeno počinje izborna kampanja za opće izbore 2022. godine koji će se održati u nedjelju 2. oktobra ove godine. Kampanja će trajati do 1. oktobra do 7 sati ujutru kada počinje izborna šutnja. Izborna kampanja je period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima. Pozivam sve ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da predstave svoje programe, da vode fer kampanju, da ne koriste jezik mržnje ili jezik koji bi mogao izazvati nekoga da koristi silu, da izbjegnu diskriminaciju, pogotovo stereotipe osobama suprotnog spola. Pozivam birače da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces protekne u demokratskom okruženju, a posebno mlade jer je za budućnost naše države Bosne i Hercegovine važno da mladi budu uključeni u političke procese. Pozivam medije da ravnopravno i fer predstavljaju političke subjekte i informiraju javnost o svim pitanjima u vezi sa izbornom kampanjom i izbornim procesom, onako kako je to propisano izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Lokalne vlasti, podsjećam, da su dužne osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu izborne kampanje. Koristim priliku da političke subjekte, kandidate i njihove pristalice, ali i zaposlene i angažirane u izbornoj administraciji podsjetim da nije dozvoljeno lažno predstavljanje u ime bilo kog političkog subjekta, uklanjati, prekrivati, uništavati ili mijenjati štampane oglase, postere, plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje, nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, vršiti bilo kakav pritisak na novinare koji bi im otežao obavljanje posla u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima. Posebno skrećem pažnju na zabranu korištenja govora mržnje u kampanji, kao svakog oblika javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. To uključuje i objave i korištenje slika, simbola, audio i video zapisa, SMS poruka, internet komunikacije, društvenih mreža i mobilnih aplikacija ili drugih materijala koji mogu tako djelovati. Istovremeno podsjećam i da je nosiocima izvršnih funkcija i mandata zabranjena zloupotreba javnih sredstava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će imati nultu toleranciju za neprihvatljiva i zakonom zabranjena ponašanja u izbornoj kampanji. Budimo odgovorni za svoje postupke i izgovorenu riječ.